Mami, Nah, ik teman-teman. wil etwas. Si Justin sama si Kimi ini Japan. belajar kayak biasa. Ini belajar bendera mereka. Das ist Nepal. Kanada. Ya, no, Brasilien. Ja, ich kenne Brasilien. Vereinigtes Königreich. Nein, das ist England. Das steht nicht. Pass auf, England. Mami, England gibt es zwei. Es gibt. Nein, das ist England. Mexiko. Das hier? Mami, England muss man aufpassen. Es gibt noch ein Land, das heißt England, ist aber nicht, hat nicht London Bridge. Mhm. Frankreich. Nein. Polen. Polen, Indonesien. Die sieht ja aus wie Indonesien. Ja. Das ist Singapur. Umgekehrt, das ist Singapur. Singapur. Das? Indonesien. Indonesien rot und weiß. Ah, aber Polen ist das ist umgekehrt. auch rot. Polen ist. Monaco hat die gleiche Wieso, das ist Flagge. fast überall wie Indonesien. Kolumbien. So ist das. Hauptstadt. Das ist etwas. Ich habe ein Bild gebaut. Ich habe da einen Auffüller gemacht. Was ist das? Wieder so und so Kimi, das ist ein Spiel und kein Rätsel. Wo ist die Halterung, wenn es ist Brille? und so und so und so. Auge. Das Auge. und das Was macht und so. das? Kimi? Das ist nur Video. Nein, das ist doch, was du vorhin gemacht hast. Michael? Wie kann ich diese Michael? Tür öffnen? Jetzt kann da hin. Mach das. Mhm. Mach das Was ist hier rein. das? Brauchst du das? Mami, ich weiß nicht, wie man die Tür öffnet. Wenn du das mit einem Paket. Justin lagi belajar ini geografi ya. Tes bendera. Lihat. Mami, können wir jetzt anfangen? Warte. Er muss sammeln zuerst 50 Koin, dann kannst du aufmachen. Japan. Brasilien. Madagaskar aja. Plastik. Kan? Kamerun. Kolumbian. Ini kenapa tenang. Lagi ngerjain geografi si Justin. Aku mau pasangin ini teman-teman. Tadi sekarang dikasih ke semua kamar. Masak udah kelar sih. Ini sekarang mau beres-beres lagi. Mau pasangin karpet di kamarnya si Justin sama Kimi. Yuk ikutin. Bersih Maxi dari kasir. Si Justin.
Mami. Nah, baca itu teman. Sekarang mau masang di kamarnya si Kimi. Kasih karpet gini semuanya teman-teman. Empuk sih. Enak. Ya, mereka masih bisa main sama Justin. Cocok di luar hari ini kan. Panas sih. Oh. Oh, Aber teman-teman, Mami, ich habe gesehen, aku mau bikin kue mega gute bolu Geburtstag. sama si Justin. Bikin kue bolu coklat. Hari ini papanya ulang tahun sih. Kita nggak bikin cake karena papanya nggak terlalu suka cake. Cake yang buat ulang tahun maksudnya. Dia cuma bikin buat cafe time aja, buat tea time doang. Makan kue bolu sama kopi. Ini ntar buat pulang kerja. Karena tadi kan banget pagi. Ini kita bikinin siang ini dan ntar sore kita kasih kuenya. Ya Justin. Ini tepung ininya. Tepung. Mami, mag aber diese Schokolade da. Diese Frieden. Margarinnya 150 gram kira-kira sekitar segitu. Mami, Papa bekommt heute aber viel geschenkt. Ich habe für Papa einen Brief gemacht und das habe ich im Kindergarten gemacht. Das ist Weihnachten. Lihat marahin. Muss ich die ganze neu machen? Ya marahin. Enggak emang. Happy? It's my machine. Und das da machen wir ganz am Ende diese leckere Achtung. Schoki. Und Achtung, jetzt diese leckere Schoki machen wir ganz am Ende drauf. Einmal das. Aku masukin ke oven teman. Tinggal tunggu 1 jam. Kasih 60 menit. Hari ini aku bikin pasta lagi nih. Pakai saus tomat sama sane. Susu gitu ya. Ada sosis, terus ada kacang merahnya. Ntar lagi makan siang. Teman-teman, sekarang aku lagi bersihin lantai di vakum sih. Sebelum papanya pulang, harus rapi. Hari kan papanya ulang tahun, mau kasih
kejutan aja sih pokoknya, kecil-kecilan aja. Ini si abang mau nih mau bantuin ganti bed cover adiknya. Abang mau nih aku bersihin lantai. Ini mereka suka bantuin di rumah juga. Ich hab verkehrt rum. Schaffst du das? Nih abang nimm di grocer. Bang, kenan bed bang. Abang dulu nimm kenan bed. Weil das für Kimi zu groß. Machst du denn da? Kenan dekat sesuai. Kenan bed. Hä? Also. Mach doch so, wenn du in die Ecke. Dann machen wir. Ja, mal make it just. Ich gehe einfach hinein. Aku lanjut membersihin lantai. Sesuai kanan bed. Ya gimana? Kanan bed sesuai. Nicht anstrengend. Ich muss mein Bett Besuch machen. Der ist viel größer. Ayo. Du putz das ya, Mami. Weiter. Boden putsa. Vakum dulu. Rapi lagi teman-teman. Rapi dan bersih lagi. Di luar terik banget. Sekarang bersihin lantai atas. Kamar Kimi juga udah rapi nih. Udah bersih. Aku bersihin kamar kucing. Iya guys nih. Katzenfutter. Mami, du musst Katzenfutter. Ini lukisan suamiku nih. Mami, die Polizei sind weg. Ini lukisan yang terbarunya dia. Paling baru. Mami, Habis ini belum lukis lagi. die Was ist Maxi? Nggak tahu kenapa kalau lihat lukisan ini ingatnya Ratu Pantai Selatan. Karena hijau gitu kan, emerald. Ini suamiku yang lukis. Masih banyak lagi lukisannya di bawah. Das ist so ein Bookstore. Aku mau bersihin ke kamar kucing. Akhirnya beres juga teman-teman. Nih, habis bersihin kamar kucing aku. Alhamdulillah beres juga. Gerah banget. Hari ini panasnya lumayan banget. Kalau di sini enak nih. Swiss sama Jerman itu bedanya kalau soal sampah ya. Kalau di Jerman bisa-pisahin kertas sama kertas, bekas makanan, di bio, plastik, keren bilangnya jadi dipisahin. Kalau di sini enggak sih. Sini cuman ada dua macam doang, yang biasa, yang khusus dari kebun, dari garden gitu, sumpul, dan kayu-kayu, daun-daun gitu, masuknya ke berbio. Jadi bio maksudnya sampahnya dengan yang kan ininya, dustbinnya warna hijau. Yang satu lagi semuanya dicampur, entah sampah sisa makanan, entah itu plastik, entah itu
kaleng dibagus. Tapi kalau kertas ada juga yang misahin, boleh dipisahin. Tapi kalau kertasnya banyak dipisah. Kertasnya gede-gede kayak karton gitu. Ada ininya, tempat pemungutan buat kertasnya. Sama yang mobil-mobil gitu ya, mobil. Terus kalau di Jerman benar-benar dipisah, semuanya dipisahin. Jadi kalau di sini nggak ribet sih. Jadi kalau di Jerman bayar sampahnya tahunan gitu, per kepala dihitungnya. Mau anak kecil mau enggak, pokoknya dalam satu rumah ada berapa orang udah tiap orang tuh bayar. Nah, kalau di sini enggak. Jadi di Jerman itu kalian sering buang sampah atau enggak, tetap aja bayarnya sama. Jadi kadang jatuhnya kayak nggak adil gitu sih, karena sebagian orang bayarnya sama dengan yang lain, dengan orang lain gitu kan. Semua sama, terus si A misalnya banyak sampahnya tiap bulan dalam setahun itu, sementara si B dikit doang, jadi bayarnya sama, rugi dia kan, kasian. Nah kalau di sini enggak, sini kalian bayarnya cuman plastik sampah doang, jadi kalian beli ya sesuai dengan yang kalian butuh. Menurut aku sih lebih bagusan di sini, dan itu nggak dipisah-pisah yang ribet banget kan, semuanya dicampur. Kecuali kertas kalau jumlah banyak baru dipisahin. Ada sebagian pengeluaran di Jerman lebih kecil dibandingkan Swiss, atau sebaliknya, di Jerman lebih mahal, di sini yang mahal sih ini dibandingkan Jerman itu asuransi sih. Yang nomor satunya itu asuransi. Terus sampah. Kalau pajak mobil juga sama sih. Cuman kalau di Swiss, kalau kalian punya mobil lebih dari satu, ini dibayar nggak tiap mobilnya. Jadi yang dibayar itu cuman mobil yang harganya lebih tinggi. Mana yang lebih tinggi, jadi pajaknya diambil dari harga itu, perhitungannya dari yang lebih tinggi harga mobilnya. Betul. Ini terserah kalau mau punya mobil 3, 4, 5 sama aja sih, nggak ngaruh gitu. Cuman ya bahan bakarnya ya lebih mahal kali ya jatuhnya. Kalau kita di sini mas semuanya jalan kaki aja, belanja pun juga troli aja, nggak sama mobil gitu. Kita pecinta natur, goes sepedaan sama jalan kaki, lagi sama yang bermotor yang dengan polusi itu enggak sih, nggak terlalu suka. Makanya juga kalau di Indonesia saya milih tinggalnya nggak di Jakarta, di tempat yang lebih nggak crowded dan nggak banyak polusi. Kalau di sini juga gitu, sini kan nggak kota besar ya, cuman kota kecil. Terus kayak gitu nggak terlalu ramai yang gimana banget, kayak kita lebih seneng yang nggak hiruk pikuk, yang adem ayem kita seneng, yang hijau. Kita mau main memori teman-teman, kita mau main memori sambil rapiin. Kimi kom, Maxi, hot blower. Maxi, where's the fun? Maxi, abang net so bang mus gerade bang.
Was geht denn raus? Er muss aufhören zu lügen. Ich weiß, aber wie bringen wir ihn Oh, nee. Und da und da. Oink, oink. Schwabbel, du bist ein Genie. Tief im Wald unter einem Baumstumpf befindet sich die Wahrheitsszene, die es ihrem Trainer... Das machen wir alle. Chillen. Aber du musst auf 2. Yay! 2 zusammen. Ich weiß 2, Ach so, ja. 6, 8, 10, Hm? 12. Wieso 12, Rena? Doch, nur 1. Nein! Okay, so, Rena. Das ist ein Bilder 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Als ob ich nicht lügen könnte. 8, Ich hab mich 9. Ich hab nicht verzählt. 9, also 9 Bilder. Aber Eine furchtbare Idee. Das ist großartig. Jetzt